Mwandiki munene wa kiama kia DEP kana Abbas Wakili Mugambi Manyara augite nande akathitanga uria wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi ni gutungata ndene ya obisijiri cia mwingi o rimwe nicio Kenya Law Reform Commission na National Wealth Corporation. Augite kithira Kiraitu na kwenda gwita na mbere gutungata ta mutongeri wa kiama kia Abbas na batere kwebera obisini wingi na gucoka siasene. Muthuri Muriuki na kurikithia. Mugambi Manyara urari mwandiki munene wa kiama kia Abbas augite nandi agakinya kotini agithitanga gavana wa Meru Kiraitu Murungi nikira kuga nandi ari no biciria ki thirikari na kinya guciikira mutongero wa kiama kia Abbas kintu kira kwene giutate na watho mbere mweshimwa Kiraitu Murungi ugwe wina ngugi ya chairman wa National Oil Corporation we ngugi ya thirikari wajoke we commissioner wa Kenya Law Reform Commission na sheria itigwitikiretie weja gutuika patirinda wa kiama we nae ngugi ya thirikari jeu constitution ya Kenya itikiretie constitution ya kiama itikiretie Political Parties Act itikiretie Kenya Law Reform Commission Act itigwitikiria National Oil Corporation Act itigwitikiria Leadership and Integrity Act itigwitikiria kwou nontu ugwe nande nukuonania ukaririte itibiere ruterwa thirikari na nukwenda ukarira gya kiama na sheria itigwitikiria uni ndi Mugambi Manyara ndauga ngagwikia kotini akiwa nande itibimene bibi rutigirwa ntuke mbithi na agakinya kotini gutigira Kiraitu ucokia mbeca ugwe ukaririte commissioner wa Kenya Law Reform Commission wachoka weta ndere nge ujukia kingi igwitwa chairman wa National Oil Corporation nontu utikurekerite bibi kwarirwa indaka iji na ari baba batena ngugi kwa watu kuga ugwe ume ngugine utigire ana baku bakarire nontu iu ni problem iremwe ira tukuona aja na tugeta koti tuhakikishe tuikiama manto yetu kuthithia kenda ugwe uma thirikarine weja gukarira giti ya siasa na ja ungathithia next week mbeca ira cionthe uri igitari urari thirikarine utibwirite kwithwo thirikarine nontu ko kinyume cha sheria nkauga ugochokire mwananchi na kile manto je githurano beke ama kia Abbas kwa no mwanka bagacoka maturene nikenda gutigira kiama kiki kuthurana kurambo bakwaria manto ja kiama gitu kia Abbas mbuga ibonire last month mweri wa May kiga set notice yaumite ikiuga Abbas nirathuranire na baibo national officials ibo amionire ndienda kuburia babwiri buri ndere gitiba mashinani kekura bwaringa natutije bau kekura ciatangacwa kiri muntu weja naja gucwa kura tutebaije ankwenda ubwira kinyani ndarigarire muno mpandikini National Secretary General na uni nterwa kinya kekura ikuringwa kandi onire Kenya Gazette yauma ndona Kiraitu Murungi nwe patirinda atini Secretary General kivuti nwe national ndoli nato athuranire akura iringa wachia kiama ciumete guru cina minthi sitiuma grassroots jititie guru na ndi ankwenda kuga uju the Secretary General kiama kia Abbas tuteri organize list era ya thithirwe Bondroom Nairobi tugwitikanirio na batu yetu kiama kia Abbas mbero tutirogwa neyoni arwaja kenda tucinda giti ire twitiara ndegiti ara kinorua tucindanireo mucindero ukire thasta bukangwa tambaru arwaji gukwa na are ori ti othura gwikirito na gucithete tucamenekieni yana nkwegerereo muthiene nandi bakiubaje kiama kia Abbas bakugwa tambaru ntuke mbithi na Kenya bangi baraba kuregana na finance bill au angia tukwenda kwire MPs ajumbe betu muno ba Meru itroni bamwe bakiaria na arrogance kakanene sana yani bakitharua gantu baba na ana baba bomenye kinya bwe mbere maburi aciari number 2 ana baba no benu number 3 bwathuri kenda bwita ubatetheria kumanja kuno mwanka bwithiro bukithia mikakati ya kuhakikisha ana baba bakuona ngugi na tiku bakemea kana kugotingu ye bakuritingu icha upus bubwirete kwithwa kijabo kiringa kura bwambete kweja na mashinani bukathithia ireto public participation bukoria antu benu baraba buringire kura burenda tweta Nairobi turinga atia turinge yes or no wero buringe yes bukaringa yes wero buringe no bukaringa no Bwana President Ruto my friend ango kuromba atere
ugotumana youth yeje taro kinya thani ya youth 20 kana 30 bokarende urona bo akwire thina ciao no nginya tukwira batue no tuthire gucito kamis listen tikera na baba bakwire thina yao mbina na tabakwenda utethwa don't ignore them no ba ignore Mr. President itirigia bwega aita isha mzuri kunde ndo mwera ogwe lele waromba kura werire mheshimiwa Uhuru Kenyatta agakuragirana baku na turendo kwira narua mheshimiwa Ruto ana betu benda haki kana kumenya o mabomanto ibatige kugerwa tiangasi na itotige abatu kuragirwa ana betu baumira streetine batu tukethwa tukia makia Meru mono Meru chapter tukungana na generation yere kutha ici nikenda tuta streetine nikenda to force zakaye mwe mutere na manthi batu tekwenda me Kenya yetu itabui no tuba muntu umwe guto president kuna tuthikirie aro tuthikiria tuketa kumuita ofisine Muthuri Muriuki Weru Weekend Mutino Jwa Kangangi.